tuwe wenye furaha kama walipaswa kutuambia. Roho zetu ziwe zenye kujazwa na furaha kwa yote Mungu anatutendea wapendwa. Na mtumishi wakati anaenda mbali, niona tu mambo yenyewe tunaishi ndani kweli ni muujiza kubwa sana. Kuna wazee kwenye mbele upate mateo watakoloma kiasi ya pesa. Mbele wafanye mazishi watakoloma kiasi ya pesa. Mbele ufanye ndoa kiasi ya pesa na kadhalika. Ziko hapo. Lakini mtume anakuambia mtume hakuna siku yenyewe wanasema juu mbele batiziwe ona kwa pesa. Ona kwa pesa fulani mtolee kwa hakuna. Donc Mungu anatulea neema juu ya neema. Wanataka hii neema sasa tusibakie nayo si peke. Twende mpaka kwa majirani zetu. Tuambie Mungu shukrani kubwa kwetu wapendwa. Kila wakati tuko mwi dunia, leo tuko mdeni kwa sababu mekusema upatie Mungu shukrani ya kweli. Rudisha kwa filmu yako nyuma. Angalia ane 2000, ane 1909 na agizo huko mbele ane. Mtafauti gani? Kila mtu aone kesi mdemi ni mwaka hivi. Mdemi na maisha yangu ni mwaka hivi. Pamoja na tweets ni mwaka hivi. Unakompare na hii ane sema hapana. Kidamwa inashua shukuru Mungu. Kwa moja tunasahau wapendwa. Na kuna kitu chuma moja ndio nimalize. Tuko tunashelekeza ngamba mu ofisi na baba moja kutembea tu. Pana papa moja kwa gari kijana. Manguo ya mchafu, manywele, hata kwenda wazimu bisha. Kule baba akapenda kusalimia. Sana mwita kwa jina lake, wapi anacheka tu, anacheka, Fransai mrefu na maangle. Kanamuuliza mbona na aseme yuko tunacheka na habari gani? Akaniambia huyu tunapita tu wazazi tunaweza ile masomo medicine hapa kuliko. Walisoma, walimaliza pamoja. Bana defend wote. Mmoja alienda kutumika, wengine apiko wazazi wanakia muonesha wao na mzimu. Na alishikwa na huzuni, karibu na machozi itoki. Sasa yule alikuwa anaweza sana masomo. Alikuwa kabisa anapata alama ya mzuri, anajistengea kila wakati. Mimi nashangaa kumwona nakuwa hii hali na kucheka tu, ngoza uchafu, manywele. Donc kwenye hiko ni anglais français. Na nikamwambia yule baba sasa unaona hizi iko. Na wewe upatia Mungu nini? Kusema wewe ukue hivi na ule ulimaliza ile masomo akue hii hali. Sema vraiment hakuna. Yale kushukuru tu. Kwa wapendwa tuone ni Mungu yuko anatutendea. Mtumishi anasema Mungu ana besoin ya pesa, ana besoin ya vitu fulani, mimi shukrani tutoke kwa midomo yako tu. Ile tu. Na Mungu atasema kweli huyu anatizama. Kama wapendwa mimi na moyo tu wenye kupatia Mungu shukrani. Na kila wakati tujua Mungu anafanya hakuna maajabu. Unaenda kwa moto na kushusha unashuka. Ile moto ile ndio hapo inafaa accident mtu anakufa. Ile yenyewe uko litembelea. Usipolipatia Mungu nini ulifanya maajabu gani? Njoo upone.